جهجای فهیم عبدالله سروکی برای انجمن پارێزگەها دهوکێ دەپرسم هجای فهیم تو بخێراتیە کوردستان 24 نەتەمەنێ مە لێ دەبیتن تەمەنێ جەنابێ هەواک و ئاخەفتنە بە زمانێک کوردی و گوهدانە سترانێن کوردیژی هەما قەدەغا و بڤە بوو خەڵک لەسەر دەهاتنە ئەشکەنجەدان کوشتن و هەما بەرزەکردن جوداهیا وی دەمی تەنێ چیا هەواڵێن مەنە نوکە ماڵە مە لەسەرێ چیایە دناوە جەرگێ وڵاتێکی ئەوڕۆپی لە داڤۆز و ئەم پێشوازیە لە میێوانات کەین فەرقیاوێ و هەستێن وێ بوومە بەحسکی سلافی مان خان سلاف الهوا و بینەرێت هەوێت عەزیز و خۆشتەویژی ڕاستی مژارەکە خۆشە مژارەکە گەرمە ڤەتگەڕێ مەڤەتگەڕینی بۆ چیا و دۆستینیا چیا لەوی سەردەمێ ئەم چیا ئەم گەلێک هەژار بووین ڕاستیژی ئەم بێدۆست و هەواڵ و کەس و کار بووین ڕەنگە زۆربەی هەرە زۆری ملەتێت vê cîhanekê em tirîn pêzanîn ser milletê me û do zawiya rewan hebû bîtin ji ber hindê jî karesatê mezin serê milletê me hatin ji ber bêkesiya me ji ber bêdostiya me rengvedan û dengvedana evan karesata çi li Helepçe bîtin çi li kîmyabarana sala heştê û heştê bîtin çi zêdebarî vê gelek cara bigire serkeftin û dastanên me jî dîsa ji gelî û çiyayê me zêdetir derbas nebûn evro ya evro ke em bînîm rastî cihê gelek gelek dilxweşiyê ya qehremanê dihîl çiya evroke qehremanê meydana karê diplomasî û gihandina peyama milletê xwe û serbora serkeftiya milletê xwe û nasandina wê ev civakê cîhanî ca çil çiyayê Davos bîtin û li wê korbendê berfirek û nek her li mala Kurdistanê belku terxankirin û îstîqlalkirina wî wextê Kurtiye ku li wêrê edvan salê dîmahiyê da şilayê serokê encûmenê wezîran ve cenabê Kak Mesrûr Barzanî û berî wî jî dîsa Kak Nêçîrvanî ku dîdarê çir û pir edgel kesayetiyê navdar li ser astê cîhanê çi twarê siyasî û diplomasî da çi twarê aborî da encam dan welê hatiye ku ev roke Kurdistan welatê me ew welatê berî nûke me gotî welatê çiya û tinê dostê çiya ev roke boye tewer û mihwereke here giring devereka bêjîn ya girgirtî devereka ya têr arêşel rojhelata navîn bibîte bêjîn senterekê ku rûnahiya ya aştiyê û çareseriya arêşa lê derdkevîtin ev e eger tiştekî bigehînîtin ew ê şanaziyê me milletê Kurd detin ku em xwedî serkirdayetiyeka ya bilîmetîn eşyayîne ku evî dewrê karîger bigêrin çil ser astê serbora xwe et avedankirina welatê xwe da û parastina binemayê dîmokrasiyetê û mafê mirovî û pêşwaziya lê qewmiyan li hewlêra paytext û parêzgehê diyet Kurdistanê çi jî xurtkirina peywendiyê xwe da edgel welatê yê cîran ku berdewam gelek cara astengê here mezin peyda kirîn ev bargiranî û ev berpirsyariya here giring li ser milê serkirdayetiya milletê me çi serok Barzanî bigire yan rolê serokê herêmê û serokê encûmenê wezîran bigire ku ev xwe xwe pêşengin et van destkefta da û divê bi zava xurt û çalak da ku ya milletekî dikin milletekê bê dewlet ev roke kar û rêslênana wan karê wan û rêzgirtina wan ji gelek serkirde û serokê wan welatê ku salha sala xwedî bêjîn beyreq û ala û xwedî welatê ser bixwîne lê karîgeriya we bidîtina min wekû milletekê bê dewlet lê serokê hêja û serketîne etwarê diplomasî û gihandina peyama mirovayetê.
هجای فهیم بلکه جناب هوا دیدار جداین سرک وزیران مسرور بارزانی لداووز دیتبن که چند به ترافیک و قربالغن پیشتر جی جناب وان چندین جارا گوتیا ولاد بو ولاد دی بگرن حتی کو پیگها حرم کردستان خورد بکن آبوری حرم کردستان بهز بکن سرچوین جدا بو حرم کردستان این آبوری پیدا بکن حول سرک وزیران دوی چارچوبه دا پیشی بچیتا داووز هوا دید هم لإمارات بو هم جی لأردن بو پیشی وی بچند روژان لترکیا بو هین وان حول دیپلماسی و سردان جدا بو ولات جدا چوا دنرخینن دوی دمه دا به تایبتی جبو بهز کرنا پیگه ها کردان دنافچه که تجی آلوزی وەکمە بەری نوکەژیک مەگوتی ڕاستی هەر جهێ ئەف بەڕێزە بەرێوان کەویتێ بەرخورد و ڕەفتار وەسات گەلتێتەکردن وەکو سەرۆکێت وڵاتە وەکو شاهێت وڵاتە پێشوازی لێ تێتەکردن و بەرخورد گەلتێتەکردن ئەڤە ژی ڕاستیەکێت گەهینیتەن ئەڤە ڕەنگدانا کار و بزاڤاوانە ئەت ئاواکردنا یا وڵاتێ خودا ئەو پرۆسا سەرکەفتیانە و سەرکێشیاوێتکەن ئەت وڵاتێکێ بێ ئاڵا و بێژین نە دەولەت دا ئەم بێژین تنێ قەوارەیەکێ فدرالی بیتن ئەت عێراقەکە تیر آرشه دا لبشن اوی رول کاریگر واره یه دیپلماسیت دا بگرن و او رسلینان اتلیتی تا گرتن زیده باری کسایتیت وانی دیروکی کو پتر 100 سالانه اف مالباته خبات و تکوشانت گتن و اف سرکردت زانن الپیخمت آزادیا گل و ولات خو لی ریز گرتنه که جی الوی کاری کو او افرو کل ولات خو انجام دن کردستان کو همی خلکک ریزل اوی سربورا ملت ما ولات ما گریتن ابتنه یعنی هندک کرد بینت ولات ما خوب خونه بن جارا گلک گیم بر خود دن وان سرکفتن و سربورت ولات ما و یه سرکردات یاوی بله هجای فهیم ام چوا دشین دوستن خو لسر آست جیهان زیده بکین پیورین زیده کرنا دوستان دوی سردمه دا که سردمه که تکنولوژی که سردمه برجواندین هف پاره سردمه که دشین بجین آبوریه چوا دشین دوستن خو زیده بکین اصلوی باوری ما امام خانه اگر اف آستانگو آلوزیت کو بو سربورا ملت ما چید کن چشلای هندک ولاتت یه تحریمی و بتن چشلای هندک خوب پرستا و بیتن یان شوینیا و بیتن ید کو بو آرشت اخنه برسنگ ما چل سر آست عراق خوب خوشیک بیتن کو بجین تخک آن چینه که ده صلاح دار باوری بنمایت فدرالیت نینه باوری پیگ و جیانه نینه باوری پا آواکرنا عراق کانی یا کان بجینه و بونه پترش 28 ساله و هشتا جیان بجین عراق کانی و چونیاتی جی بخواه ندید برو واجی و همچنین بجین هم پاجده چونه کامازن همی تشتک واتن ند دست مدایه بوره اگر یعنی افهمی و کار نبانو اگر ام سرکردات یا ما آزادتر باید ات معامله کرنه دا دیتنا من افرو که ام دال قناغه کادی بین از باورکم شیانت سرکردات یا ما پتر دا دیار بنو خلک دا هست بکتن بس گل هنده جی دیتنا من روز با روز سرباری همی وان آستانگت کو پیشیا وانه و بو ملت ما و بو سرکردات یا ما چید کن تو اگر حیف که روز با روز سال با سال دوستت ما زیده تر لیتن خلق پتری شارزاد بیتن ات دیرو کا ملت ما دا توی ظلما کو صد ده ها سال بوری
الملت مهات يكرن و افرو كات تهجمارتن مازنترين نتوا السر في عرض في جهانه کو حتانو که خودی دولت خویا سر بخون نینه لی ام بینین اج دولت سر اوه سر کرداد که کارو بزاوت سروک انجمن وزیرا جناب سروک بارزانی کاکن چیروان بارزانی سر کرداد یا ما پرنگه که گشتی ام بینین آسوت رونن لهم بری مو ام لوی باورینر سر دست وان کاروان یه ملت مدگهی تا کنار تنایه و هیوی و امیده هجای فهیم عبدالله سروکی برای انجمن پارێزگەها دهۆکێت و هەر هەبی